ассалому алайкум бинандагони гироми, нашри навбати барномаи иттилоотии ахборо аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо мегардонем. Дар студия бо шумо Марҷона Шарипова. امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای میلاد محترم امامعلی رحمان با قانون‌هایی که مجلس نمایندگان و مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان قبول و جانبداری نمودند امضا گذاشتند. قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره وارد نمودن الوه‌ها به کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان، عاید به وارد نمودن تغییر به قانون جمهوری تاجیکستان درباره دیگر پرداخت‌های حتمی به بودجت و درباره وارد نمودن تغییر الوه‌ها به کدکس انداز جمهوری تاجیکستان از جمله آنها میباشند. طبق قانون جمهوری تاجیکستان درباره وارد نمودن иловаҳо ба кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон барои дахолат кардан ба таҷҳизоти ҳисоби барқӣ бо мақсади насупоридани маблағи истифодаи қувваи барқ ё бепайваст шудан ба таҷҳизоти ҳисоби барқӣ истифода бурдани қувваи барқ ҷавобгарии ҷиноятӣ муқаррар шудааст. Барои содир намудани ин ҷиноят ба маблағи калон ё махсусан калон бо истифода аз вазифаи хизматӣ аз ҷониби гурӯҳи шахсон, гурӯҳи муташаккил ё ташкилоти ҷиноятӣ ҷазои марҳум сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз 3 то 10 сол пешбинӣ шудааст. қонунҳои дигаре ба имзо расида бо мақсади ҳифзи муҳити зист ва саломатии аҳолӣ аз партовҳои нақлиёти автомобилии фарсуда, инчунин такмили меъёрҳои андоз ва пардохтҳои ҳатмӣ қабул гардиданд. қонунҳои ба имзо расида барои таъмини рушди устувори иқтисодиву иҷтимоии кишвар ва некуаҳволии шаҳрвандон равона шуданд. матни пурраи қонунҳо дар матбуот нашр мешавад. дар асоси қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дарбораи ворид намудани иловаҳо ба кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ин қонун моддаи 253 илова мегардад ки ҷавобгарии ҷиноятиро барои вайрон кардани қоида ва меъёрҳои истифодаи қувваи барқ пешбинӣ мекунад. моддаи нави иловашаванда аз 3 қисм иборат мебошад. дар ин хусус Дилшод Ҳакимзода гузориш медиҳад. яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати мамлакат ба даст овардани истиқлолияти энергетикӣ ва истифодаи самараноки он ба шумор меравад. аз ин хотир аз солҳои аввали соҳибистиқлолии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба рушди ин соҳа аҳамияти аввалин дараҷа зоҳир намуда, баҳри бунёд, барқарорсозӣ, таъмиру таҷдиди инфраструктураи соҳа ва самараноку оқилона истифода бурдани нерӯи барқ тадбирҳои мушаххас меандешад. аз он ҷумла ҷиҳати пешгирии талафоти нерӯи барқ ва самараноку оқилона истифода бурдани он, ҳамчунин ғайриқонунӣ ва ғайримақсаднок истифода бурдани нерӯи бар 15 апрели соли 2025 президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба қонунҳое ки маҷлиси намояндагон ва маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон қабул ва ҷонибдорӣ намуданд имзо гузоштанд. яке аз онҳо қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ворид намудани иловаҳо ба кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. лоиҳаи ин санад дар асоси супориши президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки 27 марти соли 2025 дар маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дода шуд, аз ҷониби вазорати адлия таҳия гардидааст. дар шароити рушди босуръати саноатӣ ва зиёд шудани талабот ба захираҳои энергетикӣ, масоили ҳифз ва истифодаи оқилонаи нерӯи барқ ба масъалаи муҳим ва мубрами рӯз табдил ёфтааст. яке аз омилҳое ки ба устувории низоми энергетикӣ ва рушди иқтисоди миллӣ ва вазъи молиявии корхонаҳои соҳаи энергетика таъсири манфӣ мерасонанд, ин истифодаи ғайриқонунии нерӯи барқ ба ҳисоб меравад. мутаассифона чунин ҳолатҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон низ ба назар мерасад. таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад ки яке аз роҳҳои муассири пешгирӣ ва коҳиш додани ин ҳолатҳо, яъне истифодаи ғайриқонунии нерӯи барқ, пурзург намудани ҷавобгарӣ дар ин самт ба ҳисоб меравад. маврид ба зикри хос аст ки ҷумҳурии Тоҷикистон дар масири расидан ба истиқлолияти энергетикӣ қарор дорад ва мавриди амал қарор гирифтани тағйири иловаҳо ба кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон ва кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон саривақтӣ ва иқдоми муҳим буд ки заминаи мусоид дар роҳи пешгирӣ аз ин ҳолатҳо фароҳам меравад. طبق قانون جمهوری تاجیکستان درباره ورود نمودن الوه‌ها با کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان برای دخالت کردن به تجهیزات حسابی برقی با مقصد نسپاریدن مبلغ استفاده قوای برق یا به پیوست شدن به تجهیزات حسابی برقی استفاده بردن قوای برق جوابگری جنایتی مقرر شده است. برای صادر نمودن این جنایت به مبلغ کلان یا مخصوصا کلان با استفاده از وظیفه خدمتی از جانب گروه شخصان، گروه متشکل یا تشکیلات جنایتی جزای محروم ساختن از آزادی با مهلت از 3 تا 10 سال پیش بینی شده است. در جمهوری تاجیکستان کارخانه‌های ساحه انرژتیکی که در وضع نه اونقدر خوبی مولوی قرار دارند، استفاده غیرقانونی نیروی برق یعنی دخالت به تجهیزات حسابی برقی و بیرون از حساب برقی استفاده بردن نیروی برق به وضع مولوی آنها تاثیر باز هم وزین‌تری مولوی میرساند. استفاده غیرقانونی نیروی برق به گروه جنایت‌های اقتصادی شامل بوده برای چنین عمل
در دیگر کشورها نیز جوابگری جنایتی پیش بینی شده است. بنابراین از تمام شهروندان، شخصان حقوقی، صاحبکاران، مالکان کارخانه‌های صنعتی خرد و بزرگ دعوت به میان می‌بریم که ضمن استفاده نیروی برق مسئولیت شناس باشند و طلبات قانونگذاری در این سمت رعایت نمایند. برای استفاده قوای برق به پیوستکنی به تجهیزات حسابی برقی، خودسرانه پیوست شدن، نصب شدن به شبکه‌ها و دستگاه‌های تامینات برق، استفاده قوای برق و گرمی به اسباب‌های ضروری نظارتی و حسابگیری یا به شرطنامه با تشکیلات تامینات قوای برق و گرمی کندن و شکستن تمغه‌های مقرر شده اسباب‌های اندازه‌گیری، اینچنین از بیرون دخالت نمودن به تجهیزات حسابی برقی و تغییر دادن نشانداد آن با مقصد نسپاریدن مبلغ استفاده قوای برق هنگام نبودن علامت‌های ترکیب جنایت جزای مأموری در شکل جریمه مأموری نسبت به شخصان واقع به اندازه از 20 تا 30 و شخصان منصبدار از 30 تا 50 و به شخصان حقوقی از 200 تا 300 نشان دهنده برای حساب‌ها تطبیق کرده می شود. دلشاد حکیمزاده، محمد سعید کمال، اخبار. امروز در اساس دستور سپارش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در دوره تدبیرهای عالی بشردوستانه تطبیق سیاست اجتماعی دولت و سهمگذاری در حل مشکلات و عاقبت‌های به بار آورده آفت طبیعی در منطقه رشت از جمله تحکیم منبع روند رشد اجتماعی و اقتصادی مردم، کاروان نوبتی ماشین‌های پربار با کمک‌ها از جانب پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای مردم از زمین لرزه ضرر دیده ناحیه‌های رشت و تاجیک‌آباد سفر برگردید. یادداشت می‌شیم که روز 13 اپریل در نتیجه زمین لرزه که ساعت 9:24 در حدود جمهوری تاجیکستان به قید گرفته شد، در ناحیه‌های رشت و تاجیک‌آباد حصارات به قید گرفته شد. با نظرداشت سریع وقت برطرف نمودن پیامدهای این آفت طبیعی، رسانیدن کمک به مردم و برطرف نمودن مشکل‌های پیش آمده، کمیسیای حکومتی سریع وقت سفر برگردیده تدبیرهای مؤثر اندیشیده می‌شوند. فخرالدین محمد یوسف گزارش می‌دهد. مسئله ساختمان و جهاز ضروری روزگار امروز در اساس دستور سپارش‌های اساسگار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان کاروان ماشین‌های پربار برای رساندن کمک پیشوای ملت به مردم از آفت طبیعی ضرر دیده منطقه رشت از شهر دوشنبه سفر برگردید. هماهنگی بهر رفع مشکلات و مهیاسازی امکانات ضروری، برطرف‌سازی عاقبت‌های آفت طبیعی در منطقه از زمین لرزه ضرر دیده در مد نظر رهبریت دولت و حکومت مملکت قرار داشته. بهر رساندن کمک به مردم با تشکیل کمیسیای خاص تدبیرها وسعت داده می‌شوند. یادداشت می‌شیم که در نتیجه سر زدن حادثه طبیعی در ناحیه‌های رشت و تاجیک‌آباد 94 خانه استقامتی پرره و 50 خانه قسماً ویران شده، 61 خانه دیگر ضرر دیده است. در این روز زمین جنبی همچنین به 3 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی و نزدیک 200 انشاءات گوناگون دیگر تاثیر رسانید. قوه لرزش زمین که در مرکز یعنی در مسافه 160 کیلومتری شمال و شرق از شهر دوشنبه و 21 کیلومتری قسمت شرق از مرکز ناحیه رشت قرار داشت 5-6 بال و در شهر دوشنبه 3 بال را تشکیل داد. باید گفت که از لحظه های اول رخ دادن زمین لرزه با سپارش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان کمیسیای حکومتی تحت رهبری معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان به ناحیه‌های وادی رشت سفر بر کرده شد. حالا در محل حادثه از جانب کمیسیای حکومتی عبارت از نمایندگان رهبریت وزارت اداره‌های وابسته به حالت‌های فوق‌العاده، ذخیره‌های دولتی، ساختمان، گئولوژی، زمینسازی و گیودزی و مقامات محلی اجرایی حکومت دولتی آموزش و برطرف‌سازی عاقبت‌های زمین جنبی ادامه داشته به مردم ضرر دیده کمک فوری رسانده می‌شود. از جمله در نوبت اول در اساس دستور هدایت‌های خاص محصولات خوراکه و اشیاء ضروری بود و باش موقتی تامین گردید. از دستگیری‌های دولت از پرزیدنت محترم امامعلی رحمان می‌نداری خدمت می‌رسونم که به همه جبردیدگان یاردم می‌کند. ما خرسندیم همین کمک‌هایی که داده با اومده ساده کاروان ماشین‌های پربار کمک‌های پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان عبارت از محصولات ساختمانی سیمنت، آرماتور، چوب و تخته و دیگر لوازمات و اشیاء ساختمانی صبح روز 15 اپریل به ناحیه‌های رشت و تاجیک‌آباد سفر برگردیده دسترس کرده شد. امروز در پرتو دستور سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به هر عائله ضرر دیده ناحیه‌های تاجیک‌آباد و رشت روغن، شکر، مرجمک، برنج، مکرون کمک رسانیده شد.
ҳоло тибқи сипориши сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳаҷми зарар ва ҳолати воқеи дақиқ омӯхта шуда баҳри ҳарчи зудтар бартараф намудани паёмадҳои ин заминларза тадбирҳои муассир андешида мешаванд. роҳнамоӣ ва сафарбарсозии гурӯҳҳои кӯмакрасон дар доираи тадбирҳои олии башардӯстонаи пешвои миллат, татбиқи сиёсати иҷтимоӣ ва саҳмгузорӣ дар ҳалли мушкилот амалӣ гардид. бояд гуфт ки имрӯзу ояндаи мардуми шарафманди кишвар ҳамеша дар мадди назари асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон буда баҳри осудаҳолӣ ва рушду инкишофи ояндаи мардуми кишвар тадбирҳои самарабахш роҳандозӣ мегарданд. муҳайёсозии имконот ва беҳдошти шароити рӯзгор хоса таъмини нишондиҳандаҳои некоҳолии мардум дар меҳвари сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дошта дар ин замина расонидани кӯмакҳо ба мардуми аз офати табиӣ зарардида вусъат меёбад ва дар муҳлатҳои муайян дар заминаи дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон оқибатҳои офати табиӣ рафъ хоҳад шуд. чунин иқдоми саривақтӣ нишонаи сиёсати башардӯстонаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар рӯзҳои мушкил канори мардуми шарафманд будани роҳбари давлат пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон мебошад. фахриддин муҳаммадюсуф, Фарҳоди Восе, Маъруфи Абдулло, Ахбор. пойтахти тоҷикистони зебоманзар шаҳри Душанбе нигини тоҷи миллат аст. рушду пешрафти бесобиқаи пойтахти мамлакат ки раванди созандагиҳо ва давраи муосири шаҳрсозӣ унвон мегардад, Душанберо чун шаҳри ҳамешасабз, макони сайру сайёҳат ва пойтахти амнтарин муаррифӣ кард. бо назардошти афзудани таваҷҷӯҳ, шаҳри Душанбе ба феҳрист 10 шаҳрҳои амнтарини ҷаҳон ворид гардида беҳтарин шаҳри сайёҳат ва сайру гашти шабона эътироф шудааст. ҷаҳонгир Сафарализода гузориш медиҳад. душанбе қалби тоҷикистон ва хонаи умеду орзуҳои ҳар тоҷику тоҷикистонӣ мебошад. ин шаҳри зебо баробари соҳибистиқлолии мамлакат қабои тоза ба бар карда марҳила ба марҳила пешрафту диққатҷалбкунанда гардидааст. самараи талошҳои доимии роҳбарияти давлат аст ки имрӯз Душанбе ба мизбони бонуфузтарин чорабиниҳои сатҳи ҷаҳонӣ табдил ёфтааст ва таваҷҷӯҳи оламиён ба он ҳамарӯза меафзояд. дар ҳама фаслҳои сол шаҳри Душанбе сарсабзу хуррам мушоҳида мешавад ки натиҷаи иқдомҳои созандаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ мебошад. тамоми гӯшаву канори пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе бо гулҳои мавсимӣ ва бо тарҳҳои гуногун зебову назарабо гардидааст. боғе нест ки дар ҳудуди пойтахт дар он ҷилои гулҳои зебо ва рангомезии онҳоро чун манзарҳои афсонавӣ аз наздик надид. дар маркази пойтахт гулгаштҳои нав ва ҷолиби диққат бунёд гардида онҳо чун нақшу нигорҳои миллӣ бо гулҳои рангоранг оро дода шудаанд. Душанбе очень сильно меняется. Ну, я довольно часто бываю здесь, и каждый раз вижу что-то новое. И всегда все изменения только в лучшую сторону. Всегда только красивее и красивее становится город. Очень приятно ходить и любоваться. Душанбе, шахри, гулхоз. бунёди гулгаштҳои нав ва бо гулҳои мавсимии диққатҷалбкунанда оро додани онҳо дар маркази шаҳр идомаи мантиқии корҳои созандагии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба ҳисоб рафта ба зебоии пойтахти мамлакат ҳусни назарабо мебахшанд. мавзеи мазкур яке аз сертамошобинтарин марказҳои фароғатӣ дар шаҳри Душанбе мебошад ки ҳамарӯза шумораи зиёди сокинони кишвар ва меҳмонони хориҷӣ барои сайру сайёҳат ин ҷо ташриф меоранд. ба шарофати истиқлоли давлатӣ ва ташаббусу иқдомоти наҷибу созандаи роҳбарияти давлат имрӯз Душанбе ба шаҳри мавриди таваҷҷӯҳи сайёҳони хориҷӣ табдил ёфтааст. барои шинохти таъриху фарҳанг ва аз наздик дидани пойтахти Тоҷикистони офтобрӯя шаҳрвандони хориҷӣ мароғ доранд. Меня зовут Дмитрий, я приехал из Татарстана. Очень хотелось посмотреть на Таджикистан, горы, красота. Очень хотелось, вот нашли время, возможность, приехали. Пока впечатлений нет, мы прилетели буквально пару часов назад. Сами, но знакомые, у нас много знакомых с Таджикистана, все сказали, что нам очень понравится. Давали подсказки, что, как, куда, ну, как бы все здорово.
имконияти васеъ барои сайру саёҳат ва истироҳату фароғат таи солҳои охир бо диди муосир ва ҷавобгӯ ба талаботи имрӯзи ҷаҳон муҳайё гардида, таҷдиди инфраструктури зарурии соҳаи сайёҳӣ дар шаҳри Душанбе ҳамоно идома дорад. طبق نشاندهنده‌های آماری تشریف سیاحان خارجی به تاجیکستان خصوصا به شهر دوشنبه نسبت به سالهای قبلی امروزها به مراتب زیاد گردیده است که نتیجه زحمت و تلاش‌های سازنده و بنیادکارانه است. هر سیاحی که امروز به شهر دوشنبه تشریف می‌آورد از موثرترین شرایط بهره‌ور می‌گردد و به خود تأثیرات نیک می‌بردارد. دوشنبه یک شهر بسیار زیبا، دلنشین، اونچه که من دیدم آرام مثل دستگل، بعد با مردمان با اخلاق زیبا، خیلی شاداب، آرامش اینجا هستش برقراره، بعد آدم لذت میبره. қалби Тоҷикистон шаҳри Душанбе бо дастуру раҳнамоии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ташаббусҳои созандаи раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ имрӯз ба яке аз шаҳрҳои пешрафтаи на танҳо Тоҷикистон, балки минтақа ва ҷаҳон табдил ёфтааст. садриддин айнӣ ва нақши он дар рушди адабиёти муосири тоҷик. ҳамин ҳамоиш теъдоди зиёди олимону муҳаққиқон, адабиётшиносон ва дӯстдорони осори устод Садриддин Айниро ба ҳам овард. Тадбири илмӣ моҳияти тарбиявӣ дошта дар шинохт ва тарғиби бештари осори гаронарзиши сардафтари адабиёти муосири тоҷик устод Садриддин Айнӣ замина мегузорад. Наврӯз Сафаров гузориш медиҳад. Садриддин Айнӣ ва нақши он дар рушди адабиёти муосир. Ба муносибати гиромидошти қаҳрамони Тоҷикистон, поягузори адабиёти муосири тоҷик устод Садриддин Айнӣ ҳамоиши илмӣ назариявӣ баргузор шуд. Ин иқдом бо дастандаркории Кумитаи Корбоҷавонон ва варзиши назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ рӯи даст гирифта шуда, дар кори он олимону муҳаққиқон, адабиётшиносон, дӯстдорони осори устод Айнӣ ва дигар шахсони расмӣ иштирок намуданд. Қабл аз оғози чорабинӣ иштирокчиён аз дастовардҳои ҷавонони донишгоҳ ва осорхонаи навтаъсиси ин даргоҳ, ки дар он ҳамчунин осори пурғановати устод Айнӣ маҳфуз нигоҳ дошта шудааст, дидан карданд. Қисмати назариявии чорабинӣ бо пешниҳоди филми кӯтоҳмуддат доир ба фаъолияти устод Айнӣ ва саҳми он дар рушди адабиёти муосири тоҷик оғоз гардид. Нотиқон дар бораи ҳаёту рӯзгор ва фаъолияти ибратомӯзи ин нобиғаи олами илм ибрози сухан карда иброз доштанд, ки саҳми Садриддин Айнӣ дар таърихи фарҳангу адаби муосири тоҷик бо осори гаронмояи адабию бадеӣ, мулоҳизоту афкори адабию эстетикӣ, ки саршор аз эҳсоси ватандӯстӣ ва ҳуввияти миллӣ ҳастанд, ҷойгоҳи махсус дорад. Воқеан осори устод Айнӣ, пайкори устод Айнӣ ва он иқдомҳои мондагоре ки дар таърихи миллати мо устод Айнӣ анҷом доданд, барои ҷавонони имрӯзаи мо ҳам омӯзанда аст, ҳам намунаи ибрат аст, ҳам сарчашмаи маърифат ва худшиносии худогоҳии миллӣ мебошад. Саҳм ва талошот дар роҳи расидан ба ҳадафҳо. Устод Айнӣ дар ташаккули шахсият ва симои нави халқи тоҷик дар арсаи ҷаҳонӣ хизматҳои бебаҳо анҷом додааст. Намунаи адабиёти тоҷик тазкираи тақдирсози устод Айнӣ аст, ки бо ҳамин мақсад гирдоварӣ шуда, мавҷудияти халқи қадимӣ будани тоҷиконро собит менамояд. имрӯз зиндагиномаи Садриддин Айнӣ барои ҷавонон намунаи олии ибрат буда, ватандӯстиву хештаншиносиро дар замири ҳар фарди ҷомеа бедор мекунад. бинандагони гиромӣ, нашри навбатӣ барномаи иттилоъоти ахбор хотима меёбад. саломат бошед.